buz yolsa jeyin de yolacak diyen kızlar. İşte bu yıl birinci mayda yılı bu zaman ahırı salkınça bulur. Her vakit tügel etip biz alabız. Bu sırada günlüküyle, 5 günlüküyle biz indi onu birinci mertebe çıkıp qarayız. Al, bilmese kütüp durabız. Ondan sonra terezeden bir güzeden халық барыбір шул көнне үк газетаны көтеп ала һәм шул көнне үк яңалыкларны укый. Хөрмәтле азнакайлылар, арзанрак бәядән маякка язылып калыгыз. 6 июньнән 16 июньгә кадәр матбугатка язылу 10 көнлеге кысаларында район газетасына 6 айга 830 сум урынына 724 сумнан язылырга була. Bu 106 сум акчагыз яңга кала дигән сүз. Siz de bu mümkünlükten faydalanıp kalığız. Bundan soң ташламалар булмаячак. Вакыт шекле, язылырга ашыгыз.